अथुबा मतमदा मणिपुर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पेशल सेशन कौदुना हौजिक लमदम असिदा थेंगनरिबा इशूसिंग असिगी मतंगदा खनगदबनी हाइना ngarang इमागी मैरागी खोंजंगलोइसिंगना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली गेट सोलोनसिनबगी थौदोका मरी लैनना लंपेल पुलिसना डिटेन तौदुना थमकिबा इमागी मैरागी प्रेसिडेंट टी सुजाता याउना मियोय मंगा ngarang अहिंग नोंग्याइदा थादोरक्ख्रे पुंग खरा पुलिसना डिटेन तौदुना थमलुरबा मतुंग मखोय मंगा मक अहिंग नोंग्याइ पुंग 13 मिनिट 53 रोम ताबा दुवाइदा थादोरखिबनी पुलिस कस्टडीदगी हेक थादोरकपगा पाउमी सिंगा उनाबा अमदा थोकचोम सुजताना हाई हौजिक लमदम असिदा थोकलिबा इशू असिगा मरी लैनना इमागी मैराना लेंगाकी मफमदा थमकिबा चार्टर ऑफ डिमांड मंगा अदु अथुबा मतमदा मॉनसून सेशन नत्रगा स्पेशल सेशन अमा कौदुना खनबियो हाइदुना कयारक हाइजख्रे इमागी मैरागी माइकैदगी लेंगाक्ता थमकिबा वाफमसिंग अदुदि प्रोटेक्शन ऑफ मणिपुर पीपल बिल 2015 की मखादा येलहौमी नतबसिंग खंदोकनबा मणिपुर इंडिजिनस पीपल्स एक्ट पास तौबियो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अमदी डेमोग्राफिक बैलेंस पुरकनबा इलीगल इमिग्रेंट्सिंग अमदी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सुगी मायोक्ता असेंबलीना रिजोल्यूशन अमा अथुबदा लौबियो इरांगी मतमदा चोंथोरकिबा विलेज वॉलंटियर से ngapi senbiba amade makoi rehabilitate taunaba khanaba resolution lobiyu amade chahi ahum helaklaba irang asida victim oihoraba singidamak akhanaba policy amagi makhada thabak paikhatpiu haibana chingba ni point manga gi charter of demand yauba memorandum ama manipur gi governor chief minister amadi manipur legislative assembly gi speaker da pishan ki memorandum asi numin mangani gi manungda thabak ton thokpiu haina so memorandum aduda panki imagi mairagi maikaidagi thakiba numit masing adu helaba fawba lenga ki maikaidagi wafam amata thabak ton thorak tabana maram oiraga assembly mamang da khongjanga se changsin khibani democracy chatpalai bag amada hingsa yaudana protest ama changsin bahaibasi citizen singi democratic right ne adubu laibak thibadi lenga ki paukum taba lakliba nupi oibi singbu paukum pibi bagi mahuta phajin punsinduna thamba haibasi di leibak macha tadaba thawong ne imagi mairana taliba demand sing asi makhata na adumak tan kigani haina mahagna haiki this home machang adu gate ahum pan ba do gate ama khatang da chali ba imasing du gi pen da simfeti moi gi emotional ni khalaga tawya ba poto hen hen sarkar na khoi de yengna boina urak pa se mase akhoi voice law di lepoi akhoi adu hanjan hanjan so hai lai gini ta na ba du ngang lai gini ha ba poto ni harassment tawraga mi bu mai gi justice tan ba mi namda gani ha ba poto ngasi lai biri ba pan biri ba sarkar na khan bi gino khoi gi home pai biri ba tamo govindas home ji phazana niyom chumna paibiu matam du da kuki jo council na akhoi emotional da akhoi munaga taru to hatok gi bani haba makang lawga ngasi justice pd na lawri ba sidana noi kem to bungam te organization du bauta no mota su kokhalaga interrogation ama to te mem chak gen gi nu pa do victim kanguna chenai haba du di noi kem to bungam de adu ngasi na thodang to haba assembly city democracy of temple ne city miyam gi changja pham mafam ne si akhoi na changak pa matam na get lo laga main to ba adu sumba niyom niti nai da thabak se sarkar da pham ba adu to biganu haba si haijeni